Mātou te whawhteia oelo mātou tua. Mātou te whiwhia fo le ni whiawhi au au mwhewna mātou mai, mātou te whalongolongo i atu oele nei pō. Whiwhia whaia e lava o mātou loto le ni whiawhi, mātou te si atu i atu oele vi inga ma le whawhtai, o le whamanu ma le whanitanga. Whailoa atu ai le tua lo mātou whalo alo maro mātou, amana ia le tua o le tele o au whamnianga ia i mātou. Mātou loa sa e le tulafo ina i mātou le nei aso. Sa e tausima leo leo ina i mātou, te tai mairo mātou ola i le nei foitaimi. Mātou whawhtei atu le tua, mātou te whawhtei atu oe ono le nei aso mātango fie. Telo me sa mātou whewa i ai, we leo leo ina ma pui pui mātou le tua mai la maritai au si o mai le fiafi. Whaftai le tua. Whaftai le ola, whaftai le malosi. Whaftai le te leo au whaamnianga na mātou whangaina le aso. Mātou te vi ia oe, whaamanu atu i atu oe le fiafi o mātou loto. Whaftai ailo wanga le leita maa. Haftai fo nei teimi o mwhai o na mātou o mai whatasi le tua. Mātou te mafuta ma whalongolongo i atu o ala i o fiongo pa ia. Mātou wala watu le nei whiawhi se e alofa mai whamnia mai, whau o mai lo nganga. I nei a mātou langona le tua le tāua o le. Ola upu le nei pōle a mātou whalongolongo ai. Me se foi o ni le sona ma ni mta au Sicily o la mātou taltala ma whalongolongo i le nei pōlo mātou tama. Me se foi le tua o ia o le mātou taltal noa i le whata waina o le liu tiun tangata o e le tua. Pe o na mātou whaamana tuina i le tau sanga ma le tau sanga lo soifua mai lo mātou tua. Mātou wala au nei whiawhi whau o mai lo nganga le nei pō i le mātou mta upu. A mateina oe, ia whai wina lava oe me uma le nei pō. A uma fo le ngā luenga, ia fo i atu oe le vi inga, le whamanu, ma le whanitanga, mai ai mātou le whatau wā. Ia vi ia lau swafa e whavavau. Ano i sūru mātou li, o mātou te tālo o toi le nei whiawhi. Amen. Ia e whatalo whatfo le nei whiawhi lau whaasau saunga Samoa, malo lava le soifua maua ma le langi mama. A talo whaatu le pa ia le silasi o si o tātou tunu. Tātou maua fo le whiawhi mātango fia o tātou, o mai tātou te mafuta. Ia e le whaiunga fo le tau sanga mea maona ngā luenga. Me se fo o le tātou Paul Klame e peo na masani ai. Ne fo a mai tātou e le tua le whiawhi lona file mu malona anga le lei, te tai mailo o tō soifua ia ma so mātou ola. Whai e yon tātou tō e whailoa e ne whiawhi i le manuia o le tua. Vi ia le tua whatalofa atua i le paia ma le malu si o tātou tunu. E au na paia le tua le ngata foi leo o tō msiofo i so stovini. Talofa i le paia le silasi o si o tātou tunu, tupu mai e. Ia o tamamatina mātutua. O si o tātou tunu, mwhai o tātou mafuta le nei pō le tātou Paul Klame. Patalo whātu i nisi o lo mwhai o na mafuta mai tono mauta ngase. Me se foi a tonu o whalipuipui, mo lo mafuta mai e le tātou Paul Klame. Patalo foi lau whai ngā luenga le whiawhi nisi o ngā lulue, ia mālole whai al whaiwa mālole ngā lulue. Ia patalo whapto foi nisi o lo mafuta mai i nisi o tunu. O lo mafuta mai mo tātou whai Paul Klame whatasi le whiawhi. A talo whātu i atu, oi po whesia tunu o lo e mafuta mai ai, e le tātou mafutanga le nei po whatalo whātu malenganga, whiwhia malenganga whaloalo. Ia e whatalo whafoi i mamalu le tunu o lo whai malanga mai fo i masiasi mai tonu le aitelo o kilani, e mafutanga ainga i ngata foi lea i o ase singa i whanau matua. Ya me se foi o fala lave o le nei soifuanga ma fuai ona malanga mai ia fatalo fai atu tau
manuia fuafuanga mai se o le toe tali watu. Ia whatalo whaat fo I se tasi mafuta mai fo le nei pōs te mi mua o lau whaafonga mai le tātou mta upu po le tātou pol klame whatalo whaatu ia te o le nei pōs swafo Yesu le tātou li mo le tātou whaola. Talo fo le sunga ia sau li fiafi manga lue atu ia vi ia le li. Ia o le nei foi fiafi Samoa ia o le tātou pol klame masani lava le nei pol klame muri le nei o le nei foi tausanga o le tutu le Upega ile Loloto pe o masani ai. Tautua atu e foi mau au na atu la auto au na nei poni fonti. Ia se ia pa ia foi le afoliva le fiafi ia tātou tau mawai foi le ile anga le o le tua. Malo le folau, malo le ngalului, malo I tutu mwhaiwan whenga I le yaso. Le ngata foi lea I o lau folau ngā whale tausanga leo tātou tau nuu mai foi le. Nai teimi mulmuli po nai wa yaso mulmuli fo nei tausanga. Na masina mulmuli, na masina o te sema, ia malo lava le onsai. Malo le ngalului, malo le tautua E karesia o ngā ruenga, tono ainga. Ia, Pia le tua le nei fiafi. Te tai mai le tātou whinga mlanga le teimi ia. Le foi la tātou whafsanga I le fiafi le tātou mta upu masani. Ia le tātou pol klame. Ia o le tutu le Upega ile Loloto. Ia o le nei la fiafi le Samoa. Ia o le a tātou tel noa I le Christmasi. Awa o le tautonu lava le ia po le season nei o le Christmasi o tātou iai. Leila tātou tel noa, ia po a foi ni awa onga tā ua o le a tātou maua mai lipo, le tātou pol klame. A foi ni me tā ua o le a mwhai on tātou whaalia le li fiafi e soswani foi le tātou silfia, me se le whata waina o le vai te mitonu le tātou te iai ia le whamana tuina o le soifua mai o le tātou li o Yesu Kiriso. Ia, le lava sisi le isi aso soifua. To stangata lava I eilo na aso whanau. Ia ono Yesu na veo ia mtangata o ia o le tangata. E te tau fuala o na eile aso whanau o Yesu. E o mai lava teimi lei. Ia o lo fiu lava skola mtangata ata mamai e tau sa ili tonu lava le aso whanau o Yesu. Ele maua e sisi. So the birthday of Jesus is sort of a mystery. Nobody knows. Nobody exactly knows, accurately know the exact day that Jesus was born. Leila va masesi sao sana mate. Mena isen mate utia ai o le nei mea awa ia. Le tatu te wha mana tui nei la solusu lima ia. On memonia I've seen mete. Ia o te tel sao tua ele o le aso whanau leo Yesu le aso lusu lima. Au voila te fsini mai po le ase mafuanga o le ale me wale ia wai tau loloto lo na whaamtaltalaina ma lo na mafuanga. Tau ei fo ni tūlanga e pai ai ni tūlanga e te le fie whalongo iai la wala te fsini. Wai a fia ni mea whapaupau ma ni mea whapena. On o taimi o le history ma le taimi o le tala whasolopito ia ma le sau o le kalesia mai o na ulua I senaturia, me se lava le senaturi lo na tolu. O le anganga mongni ai o le Christmasi. Awa tātou te baba ai I mea negatives po mea le isona winga tāhua ia I tātou. E whaalawe ina ai lo tātou whaatawa ina o le aso soifua o lo tātou li o Yesu Kiriso. Pe ana o tāua, e le aso soifua Yesu. Po le alava la le aso tātou te whamana tui na le aso soifua Yesu. Ia, tāua lo tātou loa. O le mea na mafuai o na fio mai Yesu ma liu tiu na tangata le atua. O te whaatawa ina le fiafi le nei ia le whaupunga lea. Ua liu tino tangata le atua. The reincarnation of God. Ua avea le atua e whai matangata. Awa o le winga monia lea o le aso lea.
Po le taimi lea, po taimi nei tātou te whamana tuina. Tātou whaingoina o aso Christmasi. E mai se a le aso whanau o Yesu. E tele la ina tala noa i le aso whanau o Yesu. Ai misi atoa ai le si me sili o na tāua, o lo tātou loa. O le atua, ua avea o ia matangata. Nanga le taimi ana whanau o Yesu. Ua whanau mai le atua. O le ua sau le atua, o whanau mai le atua. O Yesu o le atua. A o ia foi. O le tangata. So Jesus was fully man, and especially he was a fully God. Fully God. O ia o le atua. E ato toa. E na sau o ia. E sau o ia o le tangata. Ala tātou wa maila ia i le tā o tele o le vaenga leo te tala noa atua. Wa Christmasia. Pe o whai Christmasi ma teimi e teu wei mea. It's a time of decoration. Decorate time, teu whaloloa, teu pisinisi e tangata, teu whale, teu awala, whelanu wai moli emo, tele fianga, ma pati, ma me wapena. Ai ole meu tupu. Wa to tele tangata o la tu whaia nei mea uma. A le to tele nei tangata. E la tu te leiloina. Misi atoa le tāua ma le autu. Ma le winga. Le winga moni ma le loloto o le Kerismasi. Misi atoa. Whaia leo fianga ma mea uma. I will miss out they miss out the essence of Christmas. Misi le autu ma le tāua o le mea a leiona tātou whātāua ina ma whamanatu. The reason why we celebrate and commemorate the Christmas, the birth of our Lord Jesus Christ. Taimi for Christmasi o taimi o whātasinga. Whātasi ai ainga, māneia, mafutanga, whai, whawhiawhianga ma mea uma. Nisi foi ua whaalia ai le loto alofa, whai mea alofa, maanga le lei, fuai atu mea alofa, i lesi, fuai mai. Ai ua to tele tangata e whaia nei mea uma. A o lo misi lava, pe o lo whaia male au noa o le iloa o le loloto, o le winga o le Kerismasi. So tāna sia o e whaafonga ma le fiafi. A o te leo iai tu tonu o le vaenga le leo te whaia tuai. E a whai fo o lo e iai, tā ua le fiafi nei o le ae whalongo ai. Maua i se meaonga. E te whaia ai mea uma lava, e te tauana e whaia e pe ona masani ai. Tū maanga ma le culture tātou, tū langa o whaafiafianga, ma te unga, me uma sese. Ai ia whaasili o na whaataua ina le o ngā tutonu o lo whirangalo le tāua o le moni ma le tāua moni o le Kerismasi. Amen. O le ala le winga loloto, le visiri lea. Le ala winga loloto ia e mese foi. O le mafuanga. What is the significance and the purpose of Christmas? Ele whainga tali a wala e mawala wai tono le tuspaia. O le Kerismasi, it's a celebration. O le wha mana tuina, ai tonu lani vaenga o te vaivaina i le fiafil nei. O le memo mua, o le atonu ale mena tupu. O le mena tupu, ua whanau mai Yesu Kiriso. O le autu tonu lea. Ua whanau mai Yesu Kiriso. O ia lea, o le Mesia o le lalolangi. So, o le memo mua ese le taua. Ma mantua ma le mea taua mua lea.
Pa male visili, o le ale mene tupu, wa whanau mai Yesu ke riso. O le melo na lua, o le ale winga o le mene tupu. O le winga o le mea o tupu, o le atua lava ia, ua liu tino tangata, po ua avea o ia matangata. God became man, the reincarnation of God, because God became man. Ua avea le atua matangata, ua liu tino tangata le atua. E se se whapunga o le atua, a ua sau, he came in the form of a man. Sau le atua o ia o le tangata, a toa. Pela na utaua. O Yesua ia o le atua, a o le ua sau o ia o le tangata, a toa. E mau whatasi matangata i le lolangi. Ma le melo na tolu la ese le tāua, ese fo le tāua le melo na tolu. Fa pervisili. O le hala le mafuanga o le mele. What is the purpose of the reincarnation of God? Ai sea le mea ua liu tino tangata ai le tua. Ia afisiri foi vape. Ai sea le mea ufana wa Yesu. What was the purpose of Jesus came to this world? O le tali lai whapea. O le lavea ina o le tangata mai le angsala. Mai le whaasalanga o le oti. O le mea tonua lea na leo na liu tino tangata le atua. God was willing to become a man so that he can revive or save humanity. Pisiara le lolangi ma faya ele mea te ua ele fale mangia mea uma o le lotu fai mea uma o mai fai fianga fai pati ngai mea uma ai misi a toa i le tangata o lo fai nei mea uma ngalo ya te o le atua le ua malie le fina ngalo le atua o le asau o ia e fai matangata ai matauria la o le tangata o siri fia lea le atua o le tangata uang sala ai saua le atua e ala ya Yesu o liu tin tangata saua mau fatasi matangata ang sala ai ai la mafuanga le ana uta ua atua na mafuo na liu tino tangata le atua e ala ya Yesu ina ia se ila veai ma faola fasao po la vale upu tutua ena but it's all about salvation, the saving or the reviving of a man. Faola le tangata faola isa leanga ua fano le tangata o no leang sala. A man was bound for hell, ready for damnation. Sauni le tangata e alu e oti e totongi ai lanang sala. Ai sau Yesu ina ia faola le tangata maile fafanonga e favau. Ai sa ono leang sala. O le Christmas la, yes, o le wha manatuina lea. O le wha nau mai o Yesu. Beautiful. Obviously, it's all about celebration of the coming, the birth of our Lord Jesus Christ. Tasi le wha autu e wha sino mai ei nei mea uma. Le mea mua lea na u whea tuai, o le wha nau mai Yesu. O le autu la wala Christmas o Yesu. O le autu o le Christmas, o le tangata e toa tasi.
o Yesu. O Yesu o le alo o le atua. Fasino iai le Krismasi. E le o se isi lava mea. Le ai masesi mea. Nothing else. Wana o Yesu e o ngā tutonu iai le Krismasi. Palongo le luka o e lua lo no fai upe fitu. Fa mai ua whanau e ia lana tama unu matua. Maria lea. Wa ia aui ia te ia le ie. Ma whaata oto ia te ia i le fale povi. Awala tau te le ofi i le fale e tali ai malo. Lea. It's about Jesus. It's not about us. Not about our church. Not about any kings in the world or any leader or any government. It's all about Jesus. O whanau mai lau Yesu som tu whawhine. E leo se mea e pei ona masani e le rolangi le tele Teimi whanau mai ei pepe. Ai o le whanau o Yesu o se mea matau tia. Mea matau tia i le tala vaa solo pito o le rolangi. Eisa. Eisa an mea le matau tia. Ona o lona tina o Maria, whaalongo. Ona o lona tinga because of his mother. She was a virgin. O ia o le teine talavou taupou. Tau tia ngā mea. Ma o Yesu foi. E leison ta maa whaale lalangi. Le mea langa e lenga maka ukia. Le whanau mai e le pepe lea. O ia o le tangata ato toa. Just remember that. Ai lei whapea o se maafutanga whiu sua i ona mātua na whanau wele pepe lea. Le ai. Na whanau mai a mai to tonu o le manawa o lontina. Aisa, because he has to come in the form of a man. Keep birth as a man. Conceive as a man. E lona tina. A lona tama. Le ai la e matau, mea ngai lenga matau tia. Ona o le nganga pa ia le ana fio mai a Maria. Ma mafua ai ona form up Yesu i le manawa o Maria. E le o se maftanga malona a Maria malona tolua. Ai ole to mai le nganga pa ia. So it's a divine birth was happened with Jesus Christ when he came into this world. Ese mai whanau o pepe umole lola. Mea ngai matau tia ai. Ma o Yesu foi. O ia o se tangata ato o toa. O ia foi o se atua ato o toa. Mai lava i le taimi o lona soifua mai. Si o lava i le taimi na maliwai. Luka o lona matau mua lona whai upo e tolu suma le lima e whapea. Wa tali mai fo le angelu o whapea mai a te ia. E a fio i fo le anganga pa ia i lunga i a te. Oi, Maria. E wha manu maru i fo i a te oe le mana o le sili ese. O le melea. E ta uai le tama. O le tama pa ia. O le alo. O le atua. Wow. The Holy Spirit will come and hover upon you, Mary, and the Holy Spirit, with the power of God, will come and form a child within your womb. And this man, he is a divine boy, the Son of God. O ia o se tama pa ia, o le ata li'i o le atua. E alal tama o Yesu lon tama whaalitino,
na iai, ai le o se ata li I moni o Iosefa, pe a mamafofau iai le tino, o le ata li o le atua, a o Iosefa, o le tamau Iesu, na whapenao na tausia mai Iesu e tusa ma le whenangalo pa ia o le atua. O le ala me tāua I le mea, o le Christmasi, e le o se mea e whaatatau I se whanau mai a se tangata rabai, po se whaia o ngā matautia, po se tai longa I le lolangi nei, o Christmasi, e whaamanatu ai o le atua lava. So we have to commemorate and celebrate God himself. Why? Because he became a man, reincarnate, and come in a form of a man to this world so that he will save a man from his damnation. Sau le atua, e whaamanatu e tātou le atua lava. Ai se awa liu tino tangata le atua, ma sau le laulangi, e pei lava o se isi tangata, ina ia lave ai le tangata. O le vesiri le whiawhi nei, ai se ana liu tino tangata ai le atua. Why did God reincarnate? Mana tua le lei, e le liu tino tangata le tua ina ia na ona asiasi mai ai I le lolangi e tau whaailoa mai ai o ia o le atua. Pe na ona fio mai e su e tau whaailoa mai ai o ia o le atua ma tau tia. Na ia whaia le fōwhanga. Ne ai, ele o se mea whapena. Ele isau e tau whaailoa mai. God did not just come to reveal himself to the world that he's a mighty God, the creator. Ele tau sau le tue whaailoa mai, na te mawhaia mea uma. Ile mawhai ona avea o ia matangata, te avea fo I mātua, ile taimi lava e tasi ele ai. That wasn't the purpose. Ai ala, aolea, ai seana liu tino tangata mai ai le atua I lolangi. O le tali, na fio mai le atua, na fio mai o ia, ma se misiona vapitoa. God came with a mission. Jesus was born because God had a mission in his heart. A fio mai Yesu langa sai ele misiona I le fina ngalo lonta ma o le misiona te tauna faia has to be executed. Tauna faia ma fa tau nu le misiona. O la le misiona ina ia ona faaola ina faasao le tangata mai lana ngasala malona faasalanga. So he came with a specific mission. And what was that mission? To save us, to save you and me, to save the world from what? From sin and its damnation. Wow. Ta folfola ele angelu ya Iosefa. Le mafua anga o le afa na uma ya Yesu. Ma te yo mo lon foi peluso maltas. A upuna yai. E whanau mai e ia le tamatane, e te whaingoa fo'i a te ia o Yesu, a wana te whaola I lona nuu, a yala toang sala. She will keep her to a man, to a son, and you will name, lalai whail angelu ya Iosefa, mai whanau mai e loto lua le tamatane. O lau responsibility, o lau matafa iu I whai Iosefa, tango e whaingolo wa talii. Whaingo iai, whaingoa ia Yesu. Ai sa mena whaingoa ia Yesu, ale na whai mulmuri. Awa na te whaola I lona nuu, mai ala tauang sala. And she will bring forth a son, and you shall call him Jesus. For he will save his people from their sins and its damnation.
Ia ngau tātou lo uma le winga o le ingo Yesu. Le winga o le ingo Yesu o le whaola. Yeshua means the Lord save. Le winga ngā le upu i Yesu. Le winga whaola. Whailo mai lava le suafo Yesu le pongai o lana sau. O le mission alon tama. O lea, whaola. He came to save. O le whawhitauli tele lea le ua iloa le langi. Te alo le whawhitauli. Pe o lo o iloa fo i e le langi a le ai se mea o whai ai. O lo la tau iloa ina le leile o lo la tau no nofo. Ia po ta tau no nofo. Ma se whawhitauli ma tau tia. A o lea whawhitauli o tātou no nofo ma tātou, e le ai se si o tātou e maua se tonga fiti ai. Tātou te le maua se fufo o le whawhitauli ma tau tia lea. O lea le whawhitauli ma tau tia, usam tua whawhine. O le meka o le angasala, sen, o le whaamai. Po ako inga whaamai ma kau kia le lo langi e le se whaamai e whaatusa i e le whaamai lea, o lea, sen. O le angasala na whaatete ai le tangata ma le atua. Nai whamai i seia whamai o a autou a mi o leanga ua whai ma pāpu puni o autou ma le atua. Whaatete ai tātou ma le atua ma o tātou le toe maua ina ai. Se isi lava whainga e toe whausia ai se awala lau papa. And then we were unable to build another bridge so that we can link again to God. It is impossible. Ele mwhaio no tātou whaia i estong fiti. Wa vā le whunga vā. Ona o lenga sala. Le toe maua ese fiso ta inga. O le vā i tātou. Ma lo tātou tu aisa because of sin. Ona o lenga sala. Le mea moni la wala au som tu wa fere le fiafi. Tātou le ma whaia ona toe whaia. Pe sa ilia se a mi o tonu. This is very important. Ina u tātou ang sala u tātou le ma whaia. Ona sa ili se a mi o tonu. Pe tātou te toe maua se a mi o tonu e pe ona ia atamu le amtanga. E toe ma whaia e ono tātou toe ulu whale atu. Ile mamalu o le tua. E pe ona iai le tua mātamu i le whātoanga i e tena. Nena nefa mai le Roma i tolu lonu whai upo e luas huma tolu wha mea wanga sala tangata umalava. Ua le o ai i le mamalu o le tua. Whamari whaperetania. For we are fall short of the glory of God. O le ale winga le upo wanga sala, fall short. We fall short of what? Of the glory of God. O inga la utu o tu atamu le fai tu toa wa leo le pelu wafile. Le fai tu toa le fai tu anga mane la au leola. O leo to yei atamu tu tonu se wang sala. Ta pena au male winga le upong sala ina wang sala vo ita u lea fall short. Uka aku shoki male maka. Shoki male me taung tatu yola ole mamanu le tu. We supposed to be in the presence of God, but now we are standing outside of the presence of God, and we have nothing. We can't do anything to bridge us again from where we are now to God. Well, in fact, I don't face our papa kaku koyoai. Mena na ling sawi su faila our papa le. That's why Jesus came to save us, to reconcile us, to efale lei le tangata ma le tua famile Roma e lima lona fai upu mua ma le lua famia ta wa mio tonuina i tātou le whaatuatua i a Keriso Yesu. Ta wa mio tonuina i le whaatuatua i a Yesu e ta wa mio tonuina i tātou. O Yesu leana saue la vea i tātou mai lang sala. Mai lo lesi vai ngol fai upu ma ua tātou le lei ai fo i ma le atua. And also we are reconciled with God.
Te so o le valea. So o Yesu. Spirit of Christmas is about accepting the mission, what Jesus had done for us. Remember it. Remember, manatua, and take heed of it. Remember, take it. Whaonga, mai e ile loloto ma le tāua. Aua na o le teu o tātou whale, teu tā vale, teu mea oma, teu lava, teu maletino, ai misi atoa le mea tāua o le Kirismasi. No lea. Ai po mausali le li o le ola i tutonu o lo soifua whale nganga. Amen. So it's all about grace. O se me le mwhaun tātou whaia, le mwhaun tātou whaia se siami o tonu, ai ona le alofa tu no le tua. Mai paulo le kare sia Roma lima e whai upo e walu. Alofa mai lava le tua ia te oe mau ia i tātou, a tātou whaia pēle ang sala. God loves us while we are still sinning. What is that? La luinga na mea. That's grace. Le alofa le tua. Tinganga ko leanga, tinganga tatu a mio valea, tinganga ko palapala, tinganga tatu elelea. Ana saua le tua e ala ya Yesu no whana o mai le pepelea. Saua le tua la tatu aleanga sala, le lalolangi. Aisa, le lofa le tua ili tangata ina ia lavea, ina mailo na whaafanonga e whaavavau. Mela le na tupu uso mtu wafi na whaia le atua. Wa whaia le atua le mea ele mwhaia le tangata. God did what we were unable to do. Mule mwhaia tātou se tonga fitia. Nothing. No remedy that we can be able to do. Le aise mea mwhaia tātou. Kong whiki e langa sala mar wha mai leanga lea. Na le atua. So wa whaia le atua le mea ele mwhaia le tangata. O lea. A wina mailo na tali pele to tasi. Ina ia le whano. Ioane e tolu whai busum lono. Ina ia le whano. Se tasi e wha tua ia te ia. Ai maua ia le ola e wha vau. Then a wina mailo na lo to tasi. Na ola Yesu se o langa mama ato toa. Le atali pele leo le tua na a wina mai. O le atali ina sau ola e na ia ola ina se o langa mama ato toa. Pa ia ato toa. Minko fatasi matangata lalangi a iyo si tangata ato toa. Sa ola ina Yesu se o langa sa lei mawhaia ono tatu ola ina. E o mai lava le teimine, le whainta ia ono tatu ola ina leo langa le na ola Yesu olea. Le ola whapa ia ina ola mama. Ola sola ese mai leang sala. Sa ua I lava ina maliu Yesu, ina ua uma leola ina o leola mamalea. Fai leo le tongi ola e to tongi ai a tātou ang sala. Aisea, ona o lea lofa tele o lea tua ia te oi mao. O le Christmasi la uso mtua wafini. Na amataina mai lava ina ua amataina le nei misiona. Na fai e Yesu. O le pepe na whanau mai le whare manu, na fio mai o ia, ola se o langa mama, e ina maliu le sa tauru, aisea, mo le wha o leina o tātou nganga. Te loa usum tu wafine o le Christmas, ele o se mea na, ele o se plana le atua na whai overnight, pe na whai ngā se tau sanga stasi. Na wha taunuina le mea lea. A o le tele o valo anga perfecta le whengenga tuai. Le ana wha taunu ina le mele. O le wha nau mo Yesu. O le fuafuanga le atua na whai mao mai. Sa ia fola ina mai lava mai. Te loa. Na fola mai tu se kenesi. Kenesi e tolu whai upo suma 5. Tu I momo. E te tu I momo ina. O lona muli vai. A o ia na te tui momomoina lo ulu satani. Amen.
Ia, na e whaatau anga le sa tauro. A whewi mai ai, le tama lea, le tama le whawhine lea. O le alu sa tauro e tui momo e le lua sa tani. Whewi mai ai. E ui mai le whawhine, o le teini tau pou. E ui mai a Maria. E ui mua mai na whato alu ele sa tauro e whatau nua le mea lea. A le na valo ia i li tama lea. Ai sa ele aso na whana wai li tama lea. Nea tātou te whaamana tuina. Amata mai tu se kenese. Se ia o mai a i teimi o perfeta, fola mai e le atua, e afe mafe o tausanga i luma atu Yesu, o le aia awina mai se whaaola mo le lolangi. Malo ia Isaia. Amen. Isaia fitu o lona, whai upo suman wha, na i upu, e whapea, o le a whaia lava e le li i se whailonga, whauta. O le a whanaua mai e le tau pou le tama. E te whaingoa foi, ma o le a whaingoina foi o ia, o le Emanuelu. I sei e fitu o lona whai po suman wha. Nala winga o le Emanuelu, wa mau whaatasi le atua matangata. Wa liutinu tangata le atua. Emanuelu rina, wa iai Yesu, whaatasi matangata ang sala. That's the meaning of the name Emmanuel. Emmanuel means God dwells together with man. Na valo ina foi il perfetto Mika. Le fio mai o le faola. Mika e lima lono fai upo e lua. Mai o e pele telema e frata. Mai e titi o e le afe o yuta. Ai sau ia toe o se alii na te pulea Israelu. Whata tau ia Yesu. Whata tau ia Yesu le Mika e lima lono whai upo e lua. O le whanau mai lao Yesu sumtu whawhine. I le lo langile. O le whaatau nuina o folanga le atua. Ta awala mai ana perfecta filifilia o le kerismasi la. O se whaamanatuina lea o le tausia ina e le atua o ana folanga. So Christmas as well, it is the celebration of the promises of God that He promised for long time ago. So se kerismasi ala, celebrate ile atua, mana folanga. Folo mai ke nesi. O mai ai perfecta, lea lava e whamanatu le mea na tupu. O lea, saule tama lea e pule ia Israel. Saule aloli i lea. Saule tama le tau pou lea. Ina ua whaalongo foi le au leo ma moe, e winga le whanau moe Yesu I Betelema. Lea sa longo ina i ele angelu yuta au I oe leo la tu man. Na lato mana tuai upo valo anga lato perfecta winga le faola. Esa fa mai le luka e lua non foi pesumaltas. Upo le angelu no fai lauli ia leo mamoe. Awa le aso nei u fa nau mai ai ile a ai o tavita lo o to faola. O le ali ia o keriso. Ma le nei mau usom do va fini. Ese le tau o le mau lea. E tāua o ma upo le maule na ufai te wina toa nei. Luka e lua ufai po sumaltasi. Esa, me momua nei e whamai o le aso le nei. This day. Nale winga le mea. E whai loma iai. O se aso ua leva ona whaatali e Israel. This day. From many days before. But this day. Fulfill. What was been promised. For so long. Le aso le nei. Long await. Moment has arrived, finally arrived this day. O whanau ai le whaola. O le sia upune ei, o le ai o Tavita, city of David. O fea ei, o Betelema. O le ai tonu lea o le
Valo anga al profeta lena o feitawina atua nei. Petele ema Ephrata. Exactly the prophet. This is what prophet Micah prophesied. Olo yei fo ile upu I tu tonu o le fai upu lea faola. Whanau mai lo outou faola. Lea sole nei. Ile a aio petele ema. Wa whanau mai ei lo outou faola. Le aio tavita. A savior. O se tasi o le aia faola ma whaasauina mai lo outou nu. This baby, this man will be a savior for your people. Awe sa ole upu keriso, Christ, ole Messiah. Christ means ole Messiah, the anointed one. Ole wa wina. Wa fola ina me ele atua ma ua whaataun wina isa o ia lea wa wina mo le misiona le atua. Olo yei fo le upu ali, Lord, aisa o le tamalea elena o se tangata o ia o le atua. He is Lord. Sa lole, so lolo ava enga le tutoe o le tatou mta upu au te lole la tatou tala noe le vaenga mulmuli o na tala le o le tatou leina. At fo leina fai meini o whamnianga ia me se voi pai sau so manatu le tatou mta upu. Tatou wo le taua. O le atua lea ua avea matino tangata, wa liu tino tangata. Ai o se awala usum tu vafini, aka ese le maua lalo. Le maua lalo le whaataun wina o le afio mai o le atua I le lolangi. What a humble way for God to exist into our environment. Ole matua maua lalo a o le sau Yesu sum tu vafini. The humility of Jesus' arrival. Let's start off atus tu saina o le pol kalame le atua ile. Awala e whanau mai eilo na alo e to tasi. Ma tātou tāpena penanga I meo le tino. Tāpena e whaatali ni au malo. Tāpena se pepe fou o le a whanau mai tu tono le tō ainga. Aka ni tāpenanga. Aka le te uino o le fale. Whaalolongia tangata ia o le au mai lo fale. Whaalolongia mataua le pepe. O lo son, o lo tama, o lo grandson, ta pena me umalanga, le la whanau le, i le whailele, oka le manaia. Wa tatou o I tū maanga whaalalulangi, o te tali tonu, e ta pena lava usum tua wawhini, ele me ngata I le a dignity, I le mamalu, le matangofie, ma le tamau ainga, Malilawi loa, recognition, famous, dignity, glory, well prepared. Whalawi loa ile aloa ia malita ua o le tangata le la sau tono lo fale. Ai ave fio mai o le alo le tua. E esse le plana le tua le fio mai o lo natari. O le alo li o le lolangi le tamalea, o le tupu le tamalea, o le whaola o tangata uma le tamalea, o le atua le tamalea, ai ese ala awala le atua na whai ai. Whaafonga mai, whaafonga foi. I le mea le tatu tala noa le whaatau waa male, maua lalo awala na sao nia le atua, ese mai au tapenanga I mea le lolangi ma le tino ma le tono ainga me le tatu te ai. Whaafonga. O Yesu, sa whanau mai I se teine tala vau e mativa. E sau foi mai se a ai e le taua e matitiva tangata e no whai. Sa le I mawhai o na maua e nai o na mātua se whalitari malo e no whai.
ai ua a mata o na whaati ngā le teini tala vau I lona maitanga. Ai le aise mea e maua e whana wai le teini lea. Sa whaasino loa e se tasi a inga o lo I eise la tau whalitali ma lo. Sa le I maua ai se avanoa. O lo I eise vaenga I tua o le la tau whale o lo o whawhanga ai a la tau manu tausi. Paulea o se vaenga o lo o avanoa. Sa whaao o atu fo I le tala, whaafonga. Sa whaao o atu fo I le tala, e le angelu le antatu taua. I leo ma moe, tangata mo moe na ave I le news o le tamalea. E le avea se news I le palemia po se tupu, po se masiofo, po ni tangata maurulunga na ave I leo ma moe, o I leo ma moe, o leo ma moe o ni tangata e matua silio na lea mana ia I tangata po le community to tonu o tunu ia, o tunu I sasae. Shepherd are the most vulnerable, inferior kind of job, kind of people within the country in the east, in Palestine. Tangata pitsili ia na mawala lalo. Ai ave I le tala, lau whanau le tama, whanau le tupu, ai ave tangata silio na le tahua. Wow. Le tio a fai mai paulo yana o onga ya kornito, le lua kornito, o lona mata upo e valo lona fai upo iwa awa ua utou loa le lofa tu noa le lii o Yesu Keriso. Sa tamau a inga o ia, ai ua faa mativa ina ona o outou, ina ia faa tamau a inga ina ai outou I lona mativa tele. O le winga upo le apostolo Paulo o Yesu sa tamau a inga o ia I le langi I lon tama. Ai wa ia tu ua lona mamalu I le langi ai sau e whanau mai se tūlanga maua lalo o le mativa tele ina ia tātou maua ai le tamau a inga whaale nganga. So Jesus set aside his heavenly glory to be born in poverty, in very, very humility and humble ways. Ai sana fai ai Yesu le tūlanga. Why? Ai sa mea tupo I le mea. Na sau o ia ina ia tutusa o ia ma le tangatanga sala. Pea na o foi le apostolo Paulo ia Filipi tuulo na mamalu langi e sau ina ia pei o se polonga vea matangatanga sala. Sa fio mai o ia maola whaatasi matangatanga sala. Ina ia ola whaatasi ai ma ia la vea ina ai tangatanga sala. Ao soifua Yesu I le lalo langi lei. Sa ia iloina le lei le whaingata o le fia ai, o le inosia, o le ai o se me moe ai. Ma luluina, mativa whaatasi matangata matitiwa, sa ia malama le leile o langa te rejection. Ma le whaingata o le o langa, going through hardship and circumstances. Ai seana whaatanga ina ia le tualo na alo e ola ai ina imea uma. Ina ia se I malama le leile tangata angasala, ile matau tia o le alofa o le atua. Ua faa maua laloina I lava le atua e ia lava. Wa ia tuua elo na mamalu faa le atua le langi ai afio mai e la vea ili tangata o le pale ali I o ana ngā luenga. Faa maua laloina tele o le soifua mai o Yesu ili lo langi. Wa faa ilo mai ai e tātou. O se tasi o I tu maua lunga tele o le atua. One of God's great attribute, character. Malona fina ngalo pa ia. Aisa, sa le I fina ngalo o ia e fai lo mai ai tātou lo na lofa mai se tūlanga e mamau tele. Ma le whainga tāo no tātou wo o atua ia teia. Ai nā fio mai lava o ia I le lalolangi nei o lo tātou wola I ile angasala ma tātou wola whaatasi ai. So God did not show his mercy and his love from afar.
God came close to us and He dwelt together with us. All of us tasi mal tangata. Lesi lea me tatu te ilo le mateu tio le lofa le tua. Sawa mau fatasi mal tangata. Ai muliane ua ia whailoa ai le sini au tu ma le mafuaanga na mafuai o na liu tino tangata mai le lolangi lona atali. Ina ia whaasauina i tātou mai le whaafanonga e oti ai i tātou i le angasala. Amen. Mai tātou na sau Yesu ina ia tutusa ma le tangata. Usom tu hafine ele isau Yesu tutusa ma le tangata e pe o whaupunga a Paulo i le ekalesia Filipi. Jesus did not come and level with man. Jesus came and went underneath man. Na sau Yesu walu i lalo atu o le tangata. Aisa, ele ai se tangata na whanau mai se whale manu, ele ai ma se tangata o le lalangi nei na whanau mai se whale povi, e se mea e lo whapena ona, tausi ai ni manu i tua whale, ele ai ma se sia. But Jesus came and He went right below mankind. Alu Yesu se tūlanga maua lalo tele. Sau Yesu alu i lalo ifo ai pito ta ua ilunga. O ai lesi se o ta ua na whanau se whale povi. Salo na iso ifua mai se whale mai, salo na iso ifua mai se mea matango fi, au Yesu, o le atua, o le alo le atua, o le whaola. Na sau alu i lalo. Sau alu i lalo. E mai e whaate ta inga ia ta ua le mea ta o le loto wha maua lalo. Humility. Fia ni misa o le atupu le nei kirisimasi ono le wha maulunga. Fia ni whaesea inga o le atupu le nei kirisimasi ono le wha maulunga. Fia ni vahao a inga o le atupu le nei kirisimasi ono le wha maulunga. E leo maua el tangata. E leo maua el tangata kirisiano le sita ua ma le autu o le nganga o le kirisimasi o le loto wha maua lalo. Humility, humbleness. That we have to forgive one another. Fa mangalo le tasi le tasi. Fia ni a inga e fato a mai a fa le lei Krismasi ai atole tausanga ina ile nganga fa maua lunga ma le loto maua lalo. Ma le nganga fa masino ma le nganga te te o le tasi le tasi. How many families that are quarrel, violence? Hallelujah. Have so many cracks in the relationship. Tele ta e o mavutanga aisa o le ai o se loto fa mangalo ma se loto mawalalo. Ana sau Yesu alu lalo aisa au mai ese fa ta inga mo tatou. Le te fa longo mai le fiafi fa mawalalo. E le se me sili ona matango fi. O le vevesi mai o lo ainga, o le vevesi mai o le kalesia a e tautala i le loto wha maulalo. Why? Because Jesus gave us the example. Humility, humble. Mai a kopo e te ele atua i le tangata e wha maulunga, ai na te fua ina lona alofa tu noa e le tangata e loto maulalo. Pate ta inga matango fia lua mai Yesu sumtu whawhine. Usom tu va fine le fiafi. Ta ua tele Krismasi. Pea faita tote maua le nganga moni o Krismasi. Mana tunatu le lei po ai moni lava Yesu ya te oe. A le hafo ile mea na mafua ai o na sau Yesu le lulangi nei. E wha pea ea le oe ya te oe. So Christmas is all about God, reincarnate, but it's about me. Yes, Christmas is the celebration of the promises of God and His reincarnation. El Christmas e whaamanatu ai lea tua man folfolanga ma mea oma malona liutino tangata e ala ia Yesu Keriso. But it's all about me.
A nei mea uma wa whaia e le atua, na whai mo au. Na whai mo au, le tangata e sa uni alu e whano mauti se oli. I le afi e whavavau. But because of his mercy and his grace, lo na lofa lea. Me moni au som tu va fine le fiafi. Na o Yesu lava. He is the only way. He is the only way. Pisi la Krismasi ai ale fa o ngā tutonuina Yesu o io le ala upu moni ma le ola i loloto. Fa manatu ai ia lau Krismasi ma le saonga le mu, ma le fia ma le oli oli, le ai se te ita iai, le se te ino iai, ua matua i esa o loto ai sa, we a maia Yesu na o ia lava, o ia le ala upu moni ma le ola. Fa o ngā tutonu i lau finangalo ma lau loto. Amen. Ione sulfafa i upu ono ma Yesu, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except through me. E ui uma mai a tau. Ona mawhai e leo no toe sopo i atu le awala lau papa lea wa ma. Ona o lea ngasala. Leise si mawhai o na luatu e toe le lei malota ma. Pe a le ui mai a tau. Po a tau ulumanga po a ia. Pe feo le ao i ele. Nei fo i Krismasi mo na so malo lo le feo i ai ma mea uma. E lama le fili. E whaaleanga i a toe. So aluma avele upu e whaalonga le fiafi. Take the word. Take the word and take heed of it. Avele upu ma ia whao ngā le upu. Mausali lo ulfina ngalo i le lii. Mausali lo loto i le lii. Po a whao so songa, a whaio e tau whai tausi lo o langa mama, po a whao so songa o aso fia nei. E le mwhaio nei a whai nai, ai sea, wa whao ngā tu tonu le lii o le ola, i lo o langa wha le nganga. E vevesi a la le lo lang, e vevesi a pati, ai a whai a te le inu pia oe, a whai a te le tangoi ai, fia o ia i le lii. Ma saunga le mua i alo wola whaapa i aina i lumo le tu. Ai sea. Secular world celebrate Christmas in so many multiple ways that are not accordingly to the word of God. Te lea wala o lo fia ma wha fia ai, ma celebrate, ma wha manatu e tangata, le Krismasi, le mea, ai misi atoa, le autu ma le winga, le tā ua le Krismasi. Iana whai ante ia lewa e toe, wha pēpea atua i, uma fo Krismasi au e koe kifa foi. Toe wha moe foi lea tu alu whai au e toe. Te whai me stong fiti o lo wola. Amen. E le whapena le atali i ma le awhino le tua. Tuma wai ma ono sai ai ma wha maoni ai le li. Oi o le toa, pe au mat foi nei vai tau, wha fia fianga, maso fia fia. O lo mausa li ke riso Yesu i lo soifua. Ya, lava lana tala noa, lava foi lana mta upu. Ai, la tala atu tato leina. Ia foi ni au whamnianga. Ya, pe i foi sa ofisili, pe i se me te fia sao noa mai el tato mta upu mulmula nei tau sanga. Ya, sao noa mai, no mo foi le fai atu na ia au. Foi whamnianga. Ya, o no, tato malo loa i rola ia lea. Ya, tato wheloa, e foi le el tau sang fau. Ya, i le anga le leo le tua, amen. Ya, i so finangalo, i foi te se me te fia walau mai ai. Tato leina o talatu, i lau sau tato walau mua. Lua, tolu, oi, ia, lelei. A talofa atu le tatu walau mua, talofa. Alofa, pastor. Alofa.
Ia, o ile sa no. Tali. Talo fa tali. Aloha wa. Tau singile. Tau moi ko o mai pai imo tau sanga lai ko kalamo ni. Ia la vale. Malu. Ia ole. Semua malu ni. Ia. Ia. Ole kelo mele ni ai. Eu acho muito papo. Ia. O meu celebration lá. Ia. Para e a onde passar o ano celebration a remembrance. Ia. Ele puxa ele para deixar muito para deixar. Ia. Ele tem ele lá para ele está Ia. Remembrance, Yeah, remembrance of yeah. Ia mana tua. Mana tua le mea la langa ma mai le io no ma. Mo tele o beli le pastor. Le o que ele deixe foi que mata que le o tá sai ma que o não. Esse nessa algo foi tá o ele se le con como que eu queria Vale. Eu queria fazer o que ele quer chama eu que foi ele sabe ele sabe mas ele muito como isso lá ele sabe lá sabe ele foi eu que está lá posta aquele a lixo vale eu que mas é como olha como ele não há eu fui sui aí com essa minha aula olha lá eu fui no ano aí do que faz uma já por mal e não olha aí na sabe sabe não pode sair do carro com uma coisa kalau ai pamangalo ko ile ai pamangalo ko ile lo se mil ko ile se masalo le poso soye ni sobre e ko na que algo ali ele botou também foi pamangalo para como no qual ele ficou ele né isso ele ele como gosta ele que ele olhou que ele para o momento olhou que sabe olhou para o momento são uma missa não está família não ele não então esse ele chegou ele na mas ele foi ele oriente e faz o vivo a pilão esta uma ideia o só café na de a ver como se lá ele da Papendia. também já o lá no bar depois uma cola e o olha lá o sal ele macaco que tem o kilo que lá que olha sobre olha bem e a tisse se não vai bom awal yang pernah ko salah boleh benda ko yang oleh dia ni Tem yang Samoa malo chat dia ni orang ini lu dah boleh setia waktu dia okey la tu yo sulit dia le lah umur mereka ke awal waktu sepatnya alim tempat ada ko kembali ni sini orang dua ya awal musik Motuai. Alo. Tai mana ya. Mai fa so mai le fa mnia ki so masia o mlo ainga tari fa tai la lango mai tato por clame. Tai la mai o sa ini sa mnia pule ya o la tai tele la. Alo fatu. God bless ya fa se foi. Anaya. Ya fa talo for tato. La le talo. Talo fa poni. Talo fa Antonina. Ya malo. Alo la vale. On sai.
Ya malo fo fa malo si tato por clame nei tulale fi tel mana yer fa mala manga mayel e awala le soi fu mayel tato li fa ona ya e moni lavan sa noanga ya e fa ta wa ina le awala soi fu mayel tato li fa ona le ali e fa ta e tanga ta pe puni lo sa noanga wa le tuia fa altino e moni o teu ia te ia al foi o kilisimasi ia le awalan soi fu mai e li fa ia e sel tau ia te au ia le tau pu pa manga le tula ia le fa tai tele lava mo mea uma malo foi fa malo si por kalame neua o mai lava le tula soi por kalame ia le tua Aftai tele lava manuia o malainga manuia for Christmas ya te o tina aftai ya foi faltua malainga ya aftai lango ya alo fatu poni ya lo fatele mo tina ya ole le fase fu antonin fa fase bo talo fo statu la talo alo para sunga le fa venga leo ya malo lova va pe malanga oi o que aí o calame eu te lo anga já fonga mai a ya la ka un olfa moi mal sidia por la wing ol Christmas ya ka ika ya la u cut and short and cut ya short and sweet ya ya que wa ya mal u con i le wing ol Christmas o ika ke komanga ko e mission a Yesu le sa u fai de la ali a makame re nga wi ma le fa mang fa nga u diu ki ka fio mai le langi mau fa kasi makaka nga sala ali nga o ye sa fa ki le langi ma nga vai ka fa pe a ma a me uma pe nga fa kala mongi fa mau ye yo ai wa inga wa kau le sa kau o inga uma fo man mission nga re ko o ia wa lave inga ka ka wanga le mariu keris e penye o pe me o ka ko o i ka ko panga ai makinga ai ia a wa ver mariu keris o ko mo war ka so ka mal ka mal le ali o inga uma le mission nga Yesu ko fo i langi mau fa ka si malong ka ma yo a o ku ka ko sa ko al mele ai pongi o que de pepe mai ai ma ai lo ola ka ko malo sio dang sala ari lo edu ku ngau mo me fa le langi o ka ko ye yo a olo nga po ki ai po i fi kam fa in ka do langi ka pa lo pe ado fo le fa Samoa mo lo lima ka pare o Samoa ya bola vale yo fa mal kai milango le kuli ro ko ka ko por kala me mun nge ai maka kia pongi fa kai aftai va muia for Christmas ya to ninga mai ka usanga ako le lava le me foi pe a nga kalm kuinga ku yo ku pupuinga le kwala u aftai wale up for le kwa aftai tele yo a ol fa mo yanga fa muia ki smasi mar ka usanga fo ya ke o rua mar far kwa mar ngo fa aftai ya mai so de kale si ka ko feroan ko sa fo pe aka ko oria de ro fo mlonga le so fo ya so fo ya lo fatu maria Christmas ya to malainga ya so se fo fa aftai ya lista to la talof alofa oli oi ya sa no mai lo mundial Christmas ya ka ko na ni fo Christmas ya o tina o fiu ka fai lo el fomi ba le con wa ngapi ma ia le pasta ile tu yo kai caso so a como lo kwalo ano pa ponga ku wa me ko lo tu ngal ka ko maka u nge ko wa o le Christmas ya le Christmas ka sa un fai ngole Cristiano Christian Keliso ai ma fa wa ba le fa nga ma Yesu pa nga ma fa lo manu vai foi eu camaka eu petele me fa ka faula ele ia te kupu le la lo langi pos ka si pos ka ma o pos ka o pa pa pe e ma e un alwen ma mana le tu chama
Tenga sa ngo ko ke le ni so ka ko. Ni la rangi ku mo pong sa para me va penga. Le langi ngai sa ula heli spe ku ma ku le ngo mo su pa ko su fi. Ma lo le langi le o me ai le o me ai. Ale ami o tono sile mu. I like the ukulele sile mu. Sile mu ole fi nga pa ia. Ila o sa urka ko mongi le la langi ole nga pa ia. Ang ulunga lo pa ta to kumo ile lo ko wa mai fa pe lo nga lo pele. Ile ya masika ka lo pa pe wa yo ko maka yo maka ukira. Maka o fio me maka mai le fio nga le tua. Yo pa ia. E tele e masilia kulo. To Jerusalem era le titinga o era foi ka o mi sei kai. Ai o lo po nga pe o me le pa so nila nga ba ekutiko i kalwele whanong ino koe mga kua le o le atua ala sila mai le atua le vai o kamak le whanong a kama le whanong o fia i kusolami o kong male ang sala mele nga tau whapero nga pa ia pa mai le atua na i le whanong se sta te whato tua te i maule o le whanong pe atalia lo ngalo o fa pe la wa nga melo ngalo isi ke iso ni la lang e le pano ya le kun le pano wa le lo ku lo ka le o me fa ni pe e fango ai si kan ta te kala wala po te le amio tai oli tai te le mo lo fina ngalo le fia fi family atu ke Christmas ya te o me le fa nau ia mo le ti me ngalo ko fa ko ko ni fa mo ma le lo ko ka ser mi mo la foi le sal foi por cuspa ia o papel are te se o ngi kam ki ke le sa o ma lo lang ya o le nga o le nga le fa ku wa te o lang ia fo ikai ke ro mai ma ko ai o vai me o e sal me ko lo sa kai mo ke pole le ma lo ku ala ka la mo fa mo le lo ku por pretale o Jesus Cristo ka go fa sa ka lo la ke ma le wisdom le mai va ele pa ile tua e mang wir Christmas ma ka ta fo ya toltina alo fa tele atu mo oi te kia ya fa se foli fa se tua fa pa talo fa statu la talo Yerova. alo fa lava oi le sa no mai Ya, tui. alo fa tui ya sa no mai lo Nano ma boni. talo Leo mangena po kala fa no lo kuidi. Fast for ngi kula ya fi ele ke mesela pa so o Yesu e fully human fully divine wa sa le nga o ngai ku ko e ku ka no ngai ku ka pa wa me se ka ko ma Yesu o le sala na e sa umana wa so an me o le o ka wa for Maria wa ngai ki si la fia la sunga wa venga anga di yo Maria fo penga le ka fa ka nga wa le nga fi le ko wala mai ka ko fa ka ye pe nga Maria sa ko yo le mo le yo wa le ke pinga lo langi ngo fo wa wi nga mai le te do se una fa ko mai nga wa le wa le ko o ma fa le ko mai Maria fa mai le song ka mai ya nge do winga mai nga pa ia ko no fo le ko ya winga mai nga pa ia ma ko ina ka wo na ru nga ma di sa pa ma ko ina e wala merenga ma mai de il kinge se bo de len ko mo de ru nga kama se tot ya wa singena ale singena o pe na le wala po nga le me ku pa ia funga o funga pe nga la ye le ka sa le la wa so wo de le me upa ya wa wa bi yo aso ia yo pe ya so ya ka ngo ho de le pe o ke un fa sa me mo fa pe na me ka ko aso fa pa me fa pa le ka ko me ka ko ri ko me mo fa pe ai de lo o aso o i de ngani wa de le ya so fa pa de mala o ye ngi de lang ia pe ole winga nga la ufa so aku de tai tui to go aku lo ako me ia mo me tele la pe ai ma so mano lo ho ile so po ma ku ti masia ke malanga I fa fo be ko ki masia nge sal por mai ale le ia o molol bevesi ia fa lo sin tai mi malanga malom tu
Rio ko mo hi no ma no wan ko sa ko. Yoi. Va tai lava lango mai atu tama. Sunga to te ngai. Va tai alo fa te tu manu ia Christmas foi mal tau son fo. Ia ko penga ko ile. Ia, sei foi ia. Ah, se bo. Talo for statu la, talo oi ia mo ia te foi mai pa le la mai le ia no pa fia. Sa no mai, e so finangalo ia, sa no mai. Ia na atu o me foi si ui o tato por clamele fiafi ia me se foi ia le fai un le teu sanga ia le usau tato la mulmuli le fa talo fa tu tato la mulmuli talo Apon. oi che koi ka misi oi sa ke la ma ke o le wo fai mai Siria le awai mai ya le Siria le pasti ya o to le pasti que kupokala ele ya kere ko si ya se si upunga mai paso ngai so ngama si ne ho nganga ba awara fa makalanga poni ama ngi Christmas mai ko sa ho mo ka ko pai postari ne ko sana ko dia mo ya praise God le causa que se odia mani vai ten ya ba ngar kala ba kuponi ma ko le i tai foi va te foi para ko va te foi mo fa o le ko fa pon ele mai ka ko lo pokala mi tai tanga le fa nga inga e dongi ka ya ka ko ko si ele ka sama po ai ka ko so fu ya de o jo ka ko vola ya pa wa o te a bon na a tai foi a te lo so lo que fo ya ka te so ka ya yo am dia foi le tu ngale ma o foi nai tu le ne tu no tanaki ya lo fa te le tu manuel que mas mal tau so foi a o mala inga yo lo fa ya lo fa foi a bless ya se foi ya te lo le fai o foi nai sunga ya ko porta to la au ya fa mar lo tinisio lo tau foi mai ya no ta tu tem ya vele ya no fa mnu ya to foi ya Christmas mal tau so foi mal ta to por clame ya ma nei foi ya lo ona tu ta to por clame le tu lo Upega ile Loloto nei tau sanga to ya fa mnu ya tu ya nei foi vai tau so fuanga mo ta to yai mo nei foi tau sanga ya Christmas mal tau so foi mnu ya tu to u malava pa anga wo ya ma sani lo lango ina malta tu por clame nei fa tai atu fo ya tu to le lango mai ma le so tau mai ala i lo talo ala i lo fa so atu ya ma fo le ma watulta tu por clame yo friends fa tele lava ngata fo le ko meni me uma o lo tof so sani folna e fa mal si au e fo le o no nei fa tele lava me uma el tato maftanga me se foi na yo tato tu asin sina fa tele la tu talo ai telefon fa talo au na fa tai atu matus fa tai le sunga fa ngai fa au mo to fol tua au te loa o to tele au nai wo fa au me se foi nai fa au fe vai ya mai lava se nganga e whaftai mai ma ia ta te loa ia whiololo ana i whai au na ia wo ia uso fo i tala lei ia o lo lango mai le tato por klame melea whaftai tele le tō manantu mai ne ia wau whatau waa ia po le uso fo ia kiriso lo ngalua atu e le tato por klame whaftai lo tō lango sua whamanuia tele le tua ia te utau mai se fo i o nei asu Christmas ma tau sanga fau ia po fe lava foi se meu e mau mal tato por clame no alalam papa ai e tunu ese tu mau ia fa manu ia tu Christmas mal tau sang fo ia tu to pa to fo fa manu ia tu Christmas mal tau sang fo ia sia mato kalesia me se foi na 595 au ma fo tu sia mato maftanga harbor praise fa manu ia tu le Christmas ia tu to sia mato kalesia mangele ia na to inam na lo matua male e malolo tato maftanga ia fa mnuia le tua tato felo ai foi ia e
sauninga ile sa mo le taimi mo li fol fa tai pulenga le tio Samoa me se fol sunga ya sau lana foi pitolau na unanga ia anga le tua mfamlia le tua ya sau me se foi la finga luenga tu sai ia ma tiutema mtafaioi au na matau tua fatasi ia le mamalu le tu e aso te tasi me se awa song fua o tato pol klame ia o tato ia fulanga masani a foi ia o tato tusi so soni tasi tato tusi taulia tu neiva ia so fa tai alo mau ala val tusi to sultala ia mau me alo fo kismasi pa u lima tala pa vai te saulu vai aso nei por vai taimi o aso malo lo e le tato tusi le so soni fa isa ninga fa au ia fa poiponga o maliu ia me fa pena malau malta numera o lua tasi o lua lima valu tasi fa lima ngata foilea ia o le tato a onga tuspa ia ele Auckland Pacific Bible College il tausang fau a mata il vaso muli o le masino Januari ia le na a fai te fia onga ia wala o malta numera na no fa so ta ia leo le sunga le pule moselu so ta inga a fai o e fia onga e le ngana fa sa mo le a tuspa ia tuspasi ia mal diploma ia ona e wala o mela ia lea e va na puklo ngoa ia a manuele ian fai aleo au tapenanga ia fai fu se me fo so ifuanga ia o ina i o e mo le finangalo le tua me se fa ngai no lo so ifu mo le ngaluenga le li ia o lo mau al tatu koko Samoa oka aftai i le mamalu le tunu ia lo fatawina pel tatu koko Samoa a mamoli atu ai lo fale sulima ai fai e piki lo fale pe ona inisi ainga lo piki la vale fale me se mangelo lo la talata atu ia sultolu tala la val tatu koko matango fie ma neia le koko Samoa ia wa fo ia sumalo lo ia el fama moe ia limani vai aso pe asau limani vai aso la mzalo la so sului vo Januari leo o pukinga ia fai ai misi te o taiminga o ngai o santang foi le bank o ila mile il malata polo ia pol mtafanga ia vanil fa fonga sa mo msalo pole asolufu lima ta pena mai pea il tato pol klame ia msalo le asoluivo Januari te so fo pe aulia tu Solomon malosi ia il tato finga mlanga so polo atu te so fo le manuia ia mo ni taimi ala tato ai se talo fa tele tu ia la valo swafa e fa vau fai wina le mato por klameli fia film nuia fa tai me o ma we fai mo mato lito sanga le mato folonga o fa mnianga le tua e ala lo upu fa tai le tua fa tai o tangata me se la to lo mato ma futa pe ma nau lo upu le aso ma le aso le ngata la unei o nanga ia al tele onisi au na lo fa pena on to va mai le nei au nanga awala wala upu e folatu le tua mo tangata Samoa fa nuia ia o tangata a meise o nei vai tau o le soifuanga wo i eso pisi maso malo lo pui lo tunu i so se mea lo i eso tangata Samoa te talo le tua anga le lei fofonga o mo le whaiunga le nei tau sanga ia i ul nei tau sanga le manuia ia a lo fa penao na ia i pea lau tau singa ia i mato umalava pa mangalo so mato se te iatu lo mato wola e le tau sang fau lesia mato por klame so mai ia tu mau pelo wanga le ai mato le na le mato talo lo mato te mai ala atu ia Yesu Kristo lo mato li malo mato faola amen ia ole fa unga na tatu por klame el fa moe ole tatu feilo e le tau sang fau pe auliatu i le malosi mal manuia mai le tua le taimi ia tatu fato faia manuia lava Christmasi mal tau sang fo ia tu uma lava me se paanga ale tu le Upega ile Loloto fa manuia le tua. God bless you all. Ele swafa Yesu. Amen.